Mbog sai me yonga sai mbog me mbombok masoki masoki kare bumi mbombok jami som balengeli yon bisu ni le embleme men so wele ke YouTube me gon kunyo ban sevele masoki ibalo ne nku u wa arabini ganda gwem chinwa achebe ayenti labika no agwena iliten li bonba ibo i Nigeria ingwi kon boko bon moma ake ijimri bakure ingwi korba ni jombra sango achebe antila nganda vika bilebi hong ni binke inkonsi wasuna akosna nganda beges inyun son agwel ipes imachila ingwi kon boko bon momatani jwem sango achebe atila kaye bisu a oyo jole thing fall apart ni hobinsa ni la kobol ijolika inile mbok nkwo inika isango achebe le mbok nkwo iye ngerga ungang u intarbe imbai omofia ibonba ibo ungerga u ang unu untongol makwo mambok nima ega ni murgwet nunkengi i omofia le okonko to halaki ungang unu untarba iliten li bonba ibo ndi imbenge bendigbo tama ungang unu imbenge bilong bi Afrika gobisona inyule ilele mjam ikweha mbok iliten li ibo John ibikweha mbok imaten ma Afrika momasona John basaba kenengenile iba indap kop yong iba indap lolo ika isango achebe le mbok nkwo makoma mbok mamboro ingera nkana wada nu abalugu basko a job imba iban sibele abama i omofia ngambi ibehe bon ba abama le inkana nunu aga kwe hambok ki banok hala banol nkana ki banol nkana minto mi gwet mimpuna nkana nunu kaile bache mba i abama borba samal bet babe legal mingang milok yuda ipola yap nkana wada ba job imba i ban sebele banta bakaha tongol mingang milok yuda di ingega ni murgwet nun kengi le i omofia le okonko ki angemble mingang milok yuda akale mingang mini biye binde acheki base ilok yuda diki mbok basa inkale bonbo bi bumbo man okonko le noye atebe ki sang le mingang mi log yuda biye binde noye a helba akaha hemble base i log yuda imbus ngeda achel yak George inyu yong jodi log yuda le Isaac nganda ibon ki noye log yuda i on bisuglu ni base i omofia noye abo mbai insang inyuke ibi suglu bi log yuda nganda ibon ki noye bakana ba on mandap mamok ni bikehene inyukes ni kokse bonba omofia bet bambuk mamben babakana okonko abatehe babongok babakana kibinde ano beto ke inyuki bilopin sang bilabe nol to bunga bakana ningomin wap Enoch man omofia a helba Christian ki base log yuda imbet ni ingo Enoch a bok mben ilok ibo ake ayele su u igwegwe gwedbimbo ipola bonba omofia bet banongol mbok iba sogo ni bet babila babhelba Christian inyu kokse Enoch baligis ndabye ni bok ndabase bakana babe on ngomin bakana asos i omofia inyu bagalinka ngomin akidle bateda imok onkonko ni banda bambombok bet babi yegle imbok basogol bab lete basa fane imboko ba ni momatan bonba omofia ibet
Babi yegle inong Mbog ba sogol ba court money inyu pemes okonko ni bana bambombo ba pe imog. Ki ba pambang imog okonko anangal boma ibambombo inyu hekpik inyu tat Mbog. Ki ngomin andok hala a ep ba lere ngwin inyu te boma. Ki ba bol okonko abada inkwate ase ingega ba lere ngwin ngo ndi bambombo. Bet ba be ni okonko ba was le ba lege ngwin bana ba pe ba so. Ki okonko ate hala aile Mbog imal kwo. Inyule ba mbombo ba chel tat Mbog okonko abada inko anid ba. Inyule ate inseng le awo lo le ate makoba Mbog. Ba sogol ba yi mama na ba wasona. John basa ba kenan genile Mbog ye ba koma ye Mbog e kwok Mbog e nyodag.